bakunzi bahora movies mwigire hafi dutangire yo bise Slacks nyuma y'akaririmbo ka Okama na Kenny Solo the best best baba sorry tureshya rwarungano sorry bakoranyemo badutamo umuzigo babana badutayemo umuzigo perfect to be beautiful. You are perfect to be beautiful. Wamwumvishe timitimini ariko nguciye urwaho na hey yabitamu umuhungu da uzisaba mujyanye mu rugo mu biki dutangire bise Slacks abantu mukunda hola movies mumaze iminsi muvuga ngo kandi ngo nkwa mba mbabona iyi filime ubundi bije guca amazimwe Kaboyi niyo wayinzaniye arambwira ati fata turebe icyo bizakumarira anje kambatemo ndebe icyo bizabamarira ati nakabikubwiye ubwira ko nkukunda ariko hehe kunda I realized kutigeze umenya ikindi mu Skia Kenny Solo here we go yo of course you are beautiful because you are still beautiful kata tore wandashe mu kiciro umva umusore ariko mami let me let you know zikindirimbo ari ihagarariye izindi muri East Africa uwamamarirwe ugira uwanjye ati nkakugira nkabita best ndi kubabona ubuziraherezo nanjye Kaboyi agira best noneho ucyababwira nk'ibintu baba barimo cyakoze aba ba best bambuza kwikorera akazi nk'ubwo muri mu biki ndagukumbura sinakubona umutuzo nawo nkawubura batunjyana utaziga kuzira no iyo mba mfite ubushobozi iyo nza kuba mfite ubushobozi kugukundana n'ibyanjye byose ariko gukundana n'ibyanjye byose dutangire iyo bise Slacks hola movie abantu mukunda filime z'ikikango mwicare nanone mutera agatebe kambanze nigishe babana mugani wa Skytu wa Papa Dope Boy ngo mwicare mwige ntuze kumbwira ko kirakirara nakabikoze cyari suba mwanyanditse ntuze kumbwira ko timu ntuza na timu ntuza nimba Skyta nk'ibiki cyamugani niriri yazuba riba ryamukaranze ntago izuba ryatse Kabo ahubwo banyabyaha mutangiye gushya gake gake hano byanyu mubitangiriye ku isi wari wumva ntakubushyuhe nakabikubwiye ko njye nkijijwe hano kinzirikana dore aho niyicariya tanga nasoza kuzisoma ajye kuririra hanze gusa ibindi tubireke nifite akazi ngiye gukora yo Kaboyi na Besto we baba banzonze Besto n'indiragiye bakuze tubafana tangire hakuno ni mu murima w'ipamba harimo akana gatoya Cotton aseka bubu nzakwigisha ngeze ryari koko tangire hakuno ku buryo bakubwira ngo dodesha iniforume ya Kabusunzu ukadodesha ya Rwamagana cyaze shamana ababyeyi Canadian Cotton Clothiers hakuno bisa nk'aho ari ahantu batunganyiriza ipamba nimba muzi ibintu bikorwamo ipamba bagira gutya bakajya gukoramo indodo bakajya gukoramo imyenda niyo mpamvu ipamba buriya ari kimwe mu bihinga ngandura rugo harya cyangwa ngengabukungu Kaboyi
nyongeramusaruro, ni igihingwa nyongeramusaruro cyangwa ibidamu ni ibiki kabo? Naye mwizi minsi nsigaye mbona ntazi ibintu. Barakwereka hakuno hari umusore waje afata ikarito, tereka aho ngaho amapantaro iriho logo za S ebyiri. Ibyo bintu ntimubyibagirwe, nimwibuke ukuntu filime twayitangiye. Reka nce amazimwe mbereke ko bariya abantu ubundi niyo nagenda nkamara nk'imyaka nka senkani ntasobanura, ndagaruka nakora rimwe ewe nkabona intambara zavutse, ibintu byakomeye, igihugu cyacitse umugongo. Tangire hakuno filime bayise ngo iki? Slacks. Akatugatuye Benovi, wa musore wambara ikariso kuri stage. Ibintu muri kunkorera i Kigali. Murakoze kuza guhera muri CCC. Ejo hazaza heza hakora uyu munsi. Copy that turi kunyumva. Zareka mbikurikirane. Hakuno dutangiriye mu iduka ry'imyenda. Kujya kumva ngo ntuza designer. Nta numwe nzi. Ntawe. Today's a very special day. Kwa Montana. Katumutwikire nari. Great item. 65% off. Ikintu cyose hano turaza kugabanya 65%. Hakuno ni mu kaduka k'imyenda. Bacuruza hakuno. Hari umukobwa winjiye. Ure filime witonze, suko turi kwitangira. Ikintu mbasabye cyonyine ni kimwe, mwizi minsi munyirinde. Ko mwaritse ubwo burayi iruhande rwanjye nk'isobanura filime koko. Shamana. Aha. Shakuva nageze imyaka 16 nashatse gukora hano. Umaze igihe kingana cyukora? 1987. Kuva muri 87. Ndakeka ubwana we bimeze neza. Iri Uganda ni nk'intwari kuri nje mwigeze mura mu nzozi zanjye. Hakuno rebe hakuno. Room number 175. It's Diwali, Craig. Listen to Amategeko agenga 175 Craig, turi kuri Diwali. music's part of my cultural heritage. Kandi urabizi ku muziki ari itegeko, ari umuco wanjye nyine mba ntegetswe kwambara ekuteri. Diversity and Kubwo rero uhora yiyambariye ekuteri bari kumutonganya mu kazi. I'm sorry, Truthy. Umbabare Truthy. I want to step out of my cultural zone. Sinashakaga nanjye kurenga umuco wanjye. Yours, but pretty sure Diwali's in November. Harya koko Diwali iba mu kwa 12. November arya nuko akabiri. Ibi bintu nkwiriye kubigabanya. Nkwiriye kugabanya ibi bintu. Nzoga na mikoro ntibihura. You are here for the new collection turnaround. Harya ujano ngo kubera collection cyashya imyenda tugiye gushyira ku isoko. Such an important night for us. Shambega ukundira ijoro ari ijoro ryadanje kuri twe. Huge honor for me to be Nanje nibyo agaciro kuba aje gukora hano. Ni umukobwa aje gukora hakuno. Hello. Ni shop y'imyenda ariko baranayikorera nkuko wumva ngo ntuza designer. Abafite shop acururizamo imyenda akayidodera iki byose akayidesigninga. You're gonna go back on the floor. You're gonna ask for Hunter. She's gonna explain about the. Ntukambagire. Got it. Thank you. No. Babonye ataduhagije batwoherereza undi. And making it better tomorrow. Ntuza Marie Charrier Rivance. See you up there. Tuze kubonana mwana, tuze kubonana. Hakuno amwohereza muri office y'abandi. Kaje mu kazi kayagaye, kashyushye. Iyi filime arafatika boy ni uyimpaye. Kaboy umenya kiza ubwenge. I'm looking for Hunter. Could you just... Nata ko ndi gushaka Hunter ati tu. Ndaje Hunter mu minota nk'itanu. I'm looking for Hunter. Ndi gushaka Hunter. Excuse me. Je umva nkubwira ariko wangejeje kwa Hunter. Na mukobwa. Baby. Barakwereka hakuno. Ahantu bashize amapantaro kare nimba mwayabonye ariho logo ya S ebyiri. Hari ipantaro yavuyemo. Murabibonye ibyo bintu ko ipantaro yivanyemo. Tuvuye aho ngaho tugaruke kuri skill made. Hari ninjano yatwitse. Spandex ahantu hose hariho hose spandex. Hakuno n'umukobwa ufite aka YouTube channel ari kwamamaza icyangwe kwa kundi wumva aba influencer iki byose hirya no hino. Do. Hey. Craig told me to see you about the clothes. Craig yambwiye ngo nze nkurebe tuvugane ku bijyanye n'imyenda. It's a complete mess. Go see Lord. Lord we. the new hire. Giye kukohereza umukozi mushyashya batuzaniye hano. Mfite igihe cyo kubyita kubera ko kuko mbigusabye nyine. Genda uriya mukinga gufashe.
yewe CCC contractually requires all employees to wear CCC. twese hano muri CCC rero tugira inama abakozi bacu kwambara imyenda ikorwa n'uruganda rwacu rwa CC. Some right now. Oh, those aren't from this season. hakuno nta kajinga kigira nka ntuzo nka dukomeze nako nanjye kumutwikira kandi they don't deserve my respect. Kareka niba hoshi aya nahoshi. We need you back on the floor at 9 p.m. sharp. Sharp saa 3 z'ijoro tube tugarutse mu kazi. On his way to address the troops. Bagomba kugaruka mu kazi bakakararamo, hari umwenda bafite bazaronshinga ejo. Lance Grove's coming here? Kandi Grove araza kuza hano yaninja twabonye itwika kuri YouTube channel ngo ninjoro bafite gushutinga publicité nta kindi kintu na kimwe bagomba gukora. Yahise aza kugura utwenda yaninja y'influencer n'umponyonyo yaje hano kugura utwenda yaninja itaza kumunyuza ijisho n'umunsi wa mbere mu kazi umva nagomba kugenda yatwitse kameme kandi akagura imyenda ikorwa n'uru ruganda rwa CCC akanayigurira mu ruganda noneho uruganda rwitwa CCC. Gusa niba mwibuka filime ukuntu yatangiye twari kumwe mwese si twayitangiranye twabonye ipantaro moving aje hano kuri konti twari kwishyura 175.52 urishyura amadolari 175 do kariya agapira konyine 200 by'amanyarwanda. Employee here, so Genda umukozi mushyashana ariko I get a discount. simwama discount mukangabanyirizaho ubwiza ukuri start till 12:01, so we ntago uratangira akazi ke karatangira saa 6 n'igice not an employee till tomorrow. rero ntago uri umukozi kugeza ejo hano nibwo uzaba urangije umunsi wa mbere nibwo uzaba uri umukozi wa hano. Okay. Okay. I'll get the discount next saa time. ntari ubwo muzangabanyiriza ubutantari bito baba gusekera gaginga baba gusatse reba kari agapira k'amadolari 175 ariko Thank you for shopping. shyiramo ikarita Been making it urakoze better kugurira muri CCC tomorrow. Today. ejo hazazo hategura uyu munsi hakuna cyo umukobwa umukozi wa hano agiye kuza gukora turatangira lockdown mu minota 15 niba ufite amafaranga yishyura kashi bigishyushye kandi mwakoze gutegura ejo hazaza hanyu uyu munsi. Believe, be love, become. Izera wiyumvemo ikintu uhinduke do wowe sore hano uri kwibwira Regional manager this company has ever seen. niwo uzaba manage company yigeze ubona urenza abandi. We're gonna take Q2 into the stratosphere. Hano hari ikirara nimba cyasinze biki ibintu shabanywa birabica byakire nukuri birabahitana ahubwo aho bukera niyo muraza kuba mwirebera kwereka ahantu za pantaro zifite logo ya S filime bahise ngo iki bahise Slacks. Umukobwa wavuye hakuno araza tora ipantaro imwe ure filime witonze gake bucece nta filime mbi ndabahereza. Umukobwa kaje hano muri dushe kari guhindura sinakwizera ko biriya bintu byabaye gakobwa gahita kibeta gasubiramo inyuma muri toilette ariko afite ipantaro ya S. Mwibuke izi pantaro bazazironshinga ejo ntago bari buzironshinga uyu munsi kwa kundi uvuga uti umwenda mushyashya waje ku isoko turaza kuwushyira hanze Robot King? Because I would not hesitate to report you. kandi uriya mukobwa akora muri uru ruganda byo mubyibuka Backstory with that Muy Caliente Jelby. Jono ni ninja ziri kuganira zibanza kuza gutaho igipande ni igishahuro semwe bako ntago biriya bintu bibabangamira nyine twiganirire tu hari uwafunze ipantaro iriho logo ya S isantira mukata ejo tuzazishyura kuri makeya wani izi pantaro. We're gonna be late. Hey! Abantu mubibonye iriya pantaro z'iya ndodo za S ziriho imaze kumukata zihindura ibara ziri umuhondo waka. Ibyo bintu murabibonye barakwereka hakuno ka gastajeri kari mu gahindura imyenda kajano sawa mwese muri hano And let's not forget baje mu nama hakuno bafate briefings iri joro bagiye gushutinga publicité. warm CCC welcome. Ndashaka kubahereza ikaze mwese muri CCC. Filime witonze. You are an integral atom in the CCC galaxy. Hakuno ari kwitoza speech agiye kubabwira imbere yabo byamucanze. Filime witonze. Hakuno cyega cyebucece. Hakuno umwe wambaye ipantaro. Flo's come to visit. Aunt Froza aza kudusura. Iriya beach zabije kare.
uwambaye ipantaro ya pantaro imwe muri za pantaro uvuye mu bantu hano aca hano manager mubona yambaye ipantaro kandi ntibarazironshinga yakoze ikosa acaho urebe Craig Jamie Come in, Gemma. Craig Jamie Craig. Gemma, ndakeka wambaye where are you going? ugiye mwana ipantaro yambaye batarazironshinga bari kuzazironshinga All over the floor. I've got to go plug my hole right now. keretse nimba ushaka ko mbikorera hasi kuri floor Is that okay? n'ubundi nari ngiye kwirwana Register your feminine issues and I respect them. Just make sure we iyo mico yanyu y'abagore uzayandikishe tunayubahe tubimenye ko uzajya udusiga mu nama ukajya guha igihugu back on umugisha for Harold's presentation. All hands on deck. Over. turi hano muri presentation noneho What's that? I can't hear wiki ntago nkumvana ngabanya hakarindi n'akajagari sinkumva on the line. I'm losing you, Craig. njye ntago ndi kukumva Craig ntangiye kutakumva ipantaro iramukanda hey! No one is to have eyes on those chains until tomorrow morning. urabizi ko ayo mapantaro ejo aribwo twari kuzayaronshinga A lot of trouble here. uzi ko twese wadusubiza mu bibazo uramutse uzanye iyo pantaro ugenda uyivanemo Jamie ntuyigarure hey! umukobwa aza hano mu bwiherero urebe filime witonze hola nzajya mbatamo n'ubundi namaze kubona nta nzu nteganye i Kigali dore utuntu twanditse hariya do theft heart all of us ubujura abajura twese baratubangamira ubundi twanditse mu gatoilette hakuno aba bari kwishimira umwenda bazaronshinga ejo ijoro bashutinga publicité y'uwo mwenda n'iki byose My CCC family. umuryango wanjye wose wa CCC mwese ndabaramukije hakuno mu gashop Tonight. B to B. B to B. dukeneye kuba turi dore boss nyiri uruganda tu Believe. dukeneye kwizera tugakunda Become. tugahinduka believe belove become niyo siroga bagenderaho nka kuno wumva ngo muri Simba Entertainment nta genge yanjye isigara inyuma uyu yaje hano And you. All you very special people. mwebwe rero mwese muri abantu badasanzwe uwambaye ipantaro yaje hano muri tuwarete ipantaro iramukanda kuyifungura biranga ipantaro kuyifungura biranga very keen to get their eyes on it. sijya uzabona abantu bari kubona ipantaro ejo tuzaronshinga It under wraps until niyo mpamvu nakomeje now. kubihisha kugeza uyu munsi The top red count twaye abadozi ba mbere akazi stitching specialists. the best stitching specialist ikanzu iramukanda ipantaro iramukanda kabo yajya nshaho yambaye ishanga To bring ipantaro ikanda umukobwa do birds ipantaro iramukanda aba bari mu nama bari guhana amaprefix that automatically adapt. iyi pantaro ni ipantaro automatically izajya ihita yiyadapta n'umubiri wawe nimba yambaye wambara size 36 wari yambaye ari 40 kangahe ihita igaruka ijya kuri size ya 36 nimba ari ntoya kuri wowe ihita ikomeza noneho ikweduke ingane nuko ungana Body size. hakuno Ever. Gender inclusive. hakuno to hey kumbi ipantaro bari kuvuga umukobwa yambaye imukandamara iramubana tari ipantaro ngo iramucamo kabiri Shape for all. one shape for all ipantaro izagukwira twese kumbi ipantaro bari kuvuga bashaka kuronshinga do uwayambaye do imucamo kabiri nyagasani hey! ipantaro yamupasuyemo kabiri nyagasani muri dushe hakuno CCC presents nyagasani Made from an exclusive cotton strand found bakoze akadokimentari ipantaro ikoze mu mapamba adasanzwe only on the rich plains of the Indian kandi ayo mapamba nta handi ava usibye mu gishanga cyo mu Buhinde bavuga ukuntu bayatera substitutionary fabric is thermally GMO free nta bintu by'amafumbire dushyira muri iryo pamba kugira ngo ryere ni ikintu mbese ipantaro irihariye nta produit chimique nyinshi zirimo nicyo gituma iretse done in accord with our ethically sourced, fair trade, organic, and economically sanctioned partners. twebwe tugiye kugura ipamba fair trade tugurana nabo ku mafaranga ku giciro gifatika Making a better tomorrow reka dutegure ejo hazaza today. uyu munsi niyo siroga yabo bakora akadokimentari ku ipantaro bagiye kuronshinga icyo batazi hari umuntu wapfuye hari umuntu ipantaro ikasemo kabiri iriya pantaro nimba ariyo mpamvu abakobwa b'i Kigali batakikoza amapantaro aya njye ntabyo nzi mvuga ibyo ndeba boy wowe uvuga ngo ntibakikoza n'amaki suvetema It's gonna be exclusive sneak preview of the new collection.
So be sure to give her a warm CCC welcome. ejo muzamenye neza ko abantu bose mubahaye ikaze hakuno. I'm counting on you to have the most awesome CCC Monday Madness. ejo niteguye ko mwese muzamfasha tukagira CCC Monday Madness. Azaba ari uwa mbere w'ubusazi. Kumbe mwibuke muri dushe hari umuntu ipantaro ikasemo kabiri. Uko yakamukasemo kabiri, ipantaro yaje itorosha amaraso neza fresh yitonze, irayonka, irayarigata neza cyane. Asigara hererana. Mr. Anglove. To tell you, I think what you're doing. Ndashakaga kukubwira ngendo narenze. I'm so glad to be. Umunsi wanje wa mbere mu kazi kagakobwa. Byiza kubyumvuyemo. Be with the CCC family for Nizere ko nawe uzisanga mu muryango wacu kamaramo igihe kinini. Ni boss. Tu kaba kamwadimayelinga bya danje. Well, it's amazing. Amazing news. So exciting, so excitingly amazing. Exciting. Pete and Jules coming here is the most important PR move anyone could ever orchestrate. Super Shaper's release rests completely on her. But the store's gonna be in lockdown. Kageze ku nyota. And for 5 minutes later, Noneho ubu nasobanura basi ntari. do her fashion haul. An hour Of live? course not. This is a Isaha yose ari yavugiye ko. down. Niyo mpamvu bagiye gushyiramo total lockdown bakadufungiramo hano ntihagire umuntu usohoka Online as of 8 a.m. kugera ejo mu gitondo saa 2. So, you better get your cherubs moving. Okay. Okay. Okay, everyone. Mwese muzi na wazano. Thanks. Byiza cyane. And Mark speech. Human resource HR harya. Bantu mukorera ibigo bibamo ba HR na ba DG na ba CEO mwambwiye ko ziriya terime ntazizi. Thanks. Jendi HR w'igiti cyanjye nkaba human resource siwe HR harya. Nkaba CEO not yet. nkaba owner urumva Performance will be a major. nkaba nanjye nkaba na employee nkaba na employer byose kimwe byose akazi kose ni nanjye manager. Ese managing ibiki ko nta mafaranga abamo? C'est moi dirigeant. Let you down, sir. Nyakuba ntago ndibuze kugutererana. You can count on me, sir. Jewe unyizere Nyakuba, you will count on me sir. Don't let you down. Ntago ndibuze kugutererana boss. Ni manager hano. Nimba ari manager nimba ari iki? Kwereka hakuno batangiye gufunga inzu. Hari lockdown, hari umustar ugiye kuza gushutingira hano. Oh my god. Mana yanjye. I am totally batty for this Wa mustari kazi. full top. Kiri Medias. Oh my god. Ako mwakoze subscribe kuri yo channel ndi kubabwira yitwa Skill Media cyangwa muraho muri kugora rubanda gusa. See you tonight at the CC. Gende mukandeho no kukazogera nzabereka utuntu dukora mwizi minsi. Gemma, come in, Gemma. Ndaje. 25's in the yellow ecosystem. Waje avuga ibyo ashaka. Amakarito 25. Hunter. Craig to Hunter. Hunter to Craig. Yego ndakumva. Gemma's 20. I don't know. I'm not her keeper. 20 ni iki simbizi. Beekeeper? Nta nubwo ndi keeper. Beekeepers nk'umuvumvu ujya kwiyama. Hakuni igisore kiba kiri kumutesha umutwe mu kazi n'umukobwa uri hano. Bisa nkaho bafite position yenda kungana ari kumwe ni store manager. Undi ni Taylor. Harya babita ba Taylor. Fine. Sawa, reka nje kumugushakira untumye. Yamutumye wa mukobwa. Twabonye ipantaro n'igakari. Hey! Sasa barakwereka bya pantaro uko yakaniza umuntu. Yanditseho inyugu. Muri za S ebyiri hari akarongo kamwe kagiyemo amaraso. Murakabonye? Gemma! Robot King's got ants in his pants. You know what that means? Robot arashaka iyo pantaro uzi icyo bisobanuye. Sign of her. Ntawe uri kubona? Wapi ntawe ndi kubona. Back out here stacked. We're falling behind. 10-4. Yari hano kureba hano. Ahabona ipantaro. Iyi pantaro yamaze kwica umukobwa iraza yimanika ahangaha. Ure filime witonze. Hey! Ure filime witonze. Iyi pantaro bayikora izo S zose iryo bara ry'umutuku nta ryari ririmo. Muri kuribona? Nta ryari ririmo.
Hey! Kobwa yarebye hano areba muri yarugu tayari urebe filime witonze afata ipantaro ko yagafashe ipantaro umukobwa hano urebe filime witonze kize gutya ashyiramo ipantaro iyi pantaro yishe umuntu twitubireba ipantaro yanga kujyamo imufata mu kirenge hey! Ipantaro ifite ukuntu iri kumanipira umuntu uyu mukobwa do ipantaro irabyanga yanga kujyamo imufata ikirenge arayihatiriza hey! ipantaro ijyamo urebe filime witonze uko yakambaye ipantaro iramubana ipantaro iramufata hey! Ipantaro itangira kumukoresha itangira kumubyinisha ipantaro itangira kumutwara mu buryo bwayo iramucanga umukobwa shabaye ipantaro kumbe hakuno hari twatu n'ubamanika imyenda yakubise mu mutwe tayari kiremve kiramanuka hey! Nuwa kangahe si uwa kabiri kadukomeze filime aba bari kurara bapanga ibintu byose bagiye gukora agashuti umusitari kazagiye kuza gushutinga agapublicité ntako numva ngo mugiye kugira gute I love Bollywood music. Je nkunda imiziki ya Bollywood ni umukobwa mushya mu kazi My favorite songs Hamara India. Je indirimbo nkunda ni za Hamara mu Buhinde hey ni umugore w'umuhinde kazi ukora hano What? iki I was just saying that I really nyine narindi kuvuga ngo nkunda indirimbo zo mu Buhinde za Hamara hey uturuka nturuka muri Green Day? It's Green Day. Kunda se Green Day umunsi w'ibyatsi bibisi nimba uvuka muri quartier yitwa Green wakabaye ukunda n'uwo munsi w'icyatsi nyine Cool. No, I don't. Oya ntago ngukunda kubera iki It sounds like you're implying that just because my parents are from India cyangwa kubera ko wambonye ukabona ababyeyi banjye basa nkaho baturuka mu Buhinde Bollywood music. wese wumva ko nkunda indirimbo zo mu Buhinde n'ubu cya umukobwa nibwo uwo munsi wa mbere yaje mu kazi ari gushaka gira inshuti ku bantu bose mu kazi mwe mufitanye umwuka mwiza mumeranye neza ibintu ari amahoro babyita kwipanga akazi urebe kombe barakwereka hakuno ipantaro irimo kubura amaraso on Hunter, she's not in her ecosystem. I sure don't, Craig. Hunter nayo mboneka atari muri ya ecosystem yiwe And if I asked you to locate her, that would put hari you... ikibazo mubwiye ngo ujye kumunshakira If I leave my ecosystem, there's no telling what would happen. ariko nanjye ndamutse mvuye ahantu nkorera mwana genda umunshakire ni store manager bari kubwira abandi ari munsi bamuri munsi nyine ngo bamushakire undi mukozi wabuze abari muri company muri shop ari mazereramo n'iki byose do kureba hano yabonye uri abantu mukeneye gukoresha amateleviziyo rero amateleviziyo amamashini amaradiyo amafrigo amaprinter telefone z'ubwoko bwose Sort of like communism, but not really. cyangwa ushaka PS zazo muhamagare Boaz kuri 0783 20 I need you to locate them. cyangwa hariya Nyabugogo nimba ari na TV waburiye screen yayo hari ukuntu muba mufite ama screen yabuze ushaka kuyodalinga si ngombwa ngo yodalinge we genda hariya Kimisagara Nationali cyangwa uhamagare Boaz kuri 0783 20 Gemma and Hunter, my two top girls. Gemma and Hunter. Right. genda ucakire Jamie na Hunter ni abakozi banjye babiri Anywhere, everywhere. ubashakira ahantu hose hashoboka Confident that you can do this for me. basi wumve ko ibi bintu ngusabye ngo binkorere sanari Ready then, okay? suri kunyumva rata ndakumva ni boss akana ni gashyashya mu kazi urumva nago kabyanga kumba banagiye gushaka twe twabibonye ibyababayeho hey ipantaro wa mbere yagize gute yamusatuye ipantaro irangije igira gutya iza mu ikarito irizinga neza fresh pfundikira n'ikarito yisubiza mu ikarito urebe hey nababwira ngo uburozi burakora ngo nkwe bamubona akaboye bataramurozi
bamutanzemo igitambo. Barajya hehe se sha? Chano ase bari abahungu kuki cyaze. Sasa umukobwa batumye ngaje kureba abantu ageze hano muri cuisine, nimba ari muri cuisine, nimba ari muri toilette hakuno. Hey! Bunye imisatsi y'umuntu kandi tayari. Reba hano umuntu ipantaro yamubitse nyagasani. Hani ipantaro yamubitse. Kize gutya. Yellow should have been folded 30 minutes ago. Are you the Iyo rapper? mipira nimwakabaye mwayipanze mu minota 30 ishize. The turtle. Bundi urakanyamasyo urukwavu. The turtle. Genda akanyamasyo nka ninja tato. I'd be like, Leonardo. Toruti ninja. Libby. What is it? Iki yagarutse hano abonye umupfu wa mbere tayari. Aramwibona. Ndamubonye wa mukobwa runtumye. To yaje kumumwereka hano ipantaro yishumu. Dore ukuntu yamukataguyemo ibice nyagasani. This is horrible. Mana yanjye biteye ubwoba. Really horrible. Biteye ubwoba pe. Battling serious body issues, but it's just so sad that she couldn't reach out for help. So tragic. Ibintu biteye ubwoba. None Should we call the police? duhamagare polisi. Wapi? We're in lockdown. Turi muri lockdown, inzu yose twayifunze. Internet, no nothing. Bivuze ngo nta telefone, nta byose, ibintu byose birafunze, hatagira n'umuntu umena ibanga gahamagara hanze cyangwa iki birabarye babijaminze. On the shelves. That's the way the CCC's always done it, and we're not going to deviate at this crucial juncture. Nuko twahoze dukora kuva na kera byageraga ahantu nkaha. We have to do something. Ariko dufite kugira ikintu dukora. It'll just be panic. Nitugira umuntu tubibwire abantu barapanika. Besides, we're on lockdown. Kirenze ibyo turi muri lockdown, inzira afunze, nta connection, nta kintu kinjira, nta gisohoka. There's really nothing we can do until 8 a.m. Nta kintu na kimwe twakora kuzageza ejo saa 2. Ejo saa 2 za mu. Wasanga se hano hari umwicanyi. We nta mwicanyi uhari. Consider Gemma a killer. Kiretse nimba wumva Jama ari we mwicanyi. Of herself. Yiyishe tu. Out there? Ufite ubwoba bw'uko haba hari umwicanyi. Yego njye ndamufite. Ukunda kugira ubwoba se? No. Yeah. Anyone else to be afraid too? That's not. None se ushaka ko abandi bagira ubwoba kandi wowe utabugira? Bereke ko ushoboye wana. Sawa nari. I know it's your first day and you're Ndabizi ni umunsi wa mbere wawe mu kazi. to do things by the book, but Ndabizi ubwo urashaka gukora ibintu byose ugendeye ku mategeko. I don't think you understand the impact this can have. Ariko ntabwo nzi nimba uri kumva ingaruka byagira. Turned around on Abantu baramutse bamenye ko ibintu byagenze gutya. And if Monday Madness Byarangira ikirori cyacu cya Mande Madness igipfesha cyo kuronshinga fails, ipantaro. and if the new collection fails, Kandi imyenda yacu iramutse failinze. the CCC fails. Umenye ko na kampani yaba failinze, kampani ya CCC. Uranyumva? That's not what you want, Nibyo ushaka se? is it? Nibyo ushaka? Oya, ntabwo ari byo nshaka. Sawa rero, umusore ari gusaba umukobwa basibanganya ibimenyetso. Hey! Kandi twabibonye. Nta kindi cyabaye. Umukobwa yaramufashije baterura ibice bya wa mubiri baraza bashyiramo hano. Baraje bashyiramo hano ikintu hano cy'igipuberi basunika bajyana mu myanda induba. You did a great job, by the way. Wari uri gukora akazi neza hagati aho. You know we had to do that, right? Urabizi ko ibi twagombaga kubikora sibyo? Sinzi impamvu uyu manager adashaka ko amakuru ajya hanze. Kate and Jules Sinzi. will arrive at midnight. I will take care of this. Sezeranyije sebuja ko ibintu bigomba gukunda ejo atamutengu. None atangiye gusibanganya ibimenyetso. Y'abantu atanishe noneho. The trooper back. Bwira kantu. But I'm going to waive the first month of your mandatory employee purchase plan. How's that sound? Ukwezi kwawe kwa mbere kose ngiye kukukorohereza bizagende neza. Ndumva ari sawa. Akoze. Koze icyo abantu bari gupfa bagasibanganya ibimenyetso. Maraso saa amazi. Hano nitwe twita kuri kampani yacu ya CCC. Sibyo? Subizamo akaboko neza. Yazanye umurambo w'umuntu awuzana mu myanda muri puberi. Ngwino tugende. Ngwino duceho. Bakomeza imbere bisubirira mu byabo basubire mu kazi. Gusa umukobwa arabibonye. Nubwo tuvuye aho twigarukira hakuno do.
Hey! Muri ya puberi tugaruke no muri shop kantu ku kandi umuntu ashaka utuntu twose mugende mutuzirikana. Umukobwa yagarutse hano arabanza reba mu bantu bose bakorana, ninde muntu waba ari umwicanyira, ninde muntu waba ari umwicanyi hano. Bari gupanga imyenda, ejo nakazi hari umugore ugiye kuza gukorera shooting hano. We uri kudushakamo igipimo muko? Niko. Hey! Umukobwa biramucanga ariko abaginga bose hari uwazanye imyenda. Azanye imyenda hano, azanye ipantaro, azanye ikarita irimo ya pantaro. Cunga abantu ku maso. Ipantaro yazanye uturongo izi S iri ibara ry'umutuku nta ryari ririmo. Yagasanye. Bivuze ngo iyi pantaro simaze kwica abantu babiri uko yishe umuntu hiyongeraho ibara ry'umutuku. Simbizi Craig. Sanda kumva ndakumva. Sawa sanare. Dore ipantaro do. Pantaro ariko imeze nk'aho iri kumushika. Yayipakiye mu ikarito. Iyi pantaro ndayitsindira. Iyi pantaro ndayitsindira. Ndayitsindira neza ari pose. Dacaho. Uri filime witonze. Ukuntu abantu bakora mu ruganda baba bafite verisiyo zitarasohoka ku kintu runaka. Jondi ni mumbona ngenda muri Land Rover Defender 130 outbound uzasakuza. Quick lord, what's your Cyanga Cadillac muzi nkora iki? 20? Craig. I'm in the stock room. Ngende muri stock room. Looking for Hunter. Ndi gushaka Hunter kumbe yajyanye ipantaro. Sa byihorere ndashaka kugaruka ukaza mu kazi. Okay. Kuri kamera. Uri filime witonze. Pantaro ubwo zarangije guhinduka tayari. Cyawe kora gutya. Hey! Rebye kuri kamera. Kuri kamera batanamubona. Ushaka abantu bakwesitarira ama CCTV amagara Boaz kuri 0783 2016 Lord! Televiziyo yawe ifite ikibazo cyangwa se imashini, radio, frigo, printer, hari ukuntu nka phone yawe yarapfuye ikirahure cyangwa TV bakakubwira ngo iki kirahure keretse kugitangira komande uhamagara Boaz. Ko we yigirayo. Kajano. Cyawe! Pantaro yamuciye urutoki do. Rebe. Funga imashini. Urutoki raruca. Karabaye. Hey! Dokera ruciye. Dore pantaro fayo hano. Ipantaro. Fata gutya. Kabakira gaca. Uci kiganza. Karabaye. Ipantaro iri hano. Birimo imizi bari biki. Fata kandi kaganza. Poko. Gacaho. Yagasani. Dore gira namumeneka ifite n'amenyo we. Murabibonye? Ifite n'amenyo. Cyawe. Ciya kandi kaganza. Hey! Turamenyo do. Nyagasani. Byaramucanze. Rangije. Zamuka iryo. Fata ingwato. Imashini kegeta ingwato neza yitonze. Tayari. Tuganze yasizeho yakegesa ingoto. Mana y'isi n'ijuru. Dore ipantaro byiri gukora. Yari yavuye kuri kamera byibura nta n'umuntu ubibonye. Ure filime witonze. Mwibuke. Ipantaro irangije muri ya S hajyamo akarongo ka gatatiza kunywa amaraso hano. Iyi pantaro irakwica igahita inywa n'amaraso. Rode we. Rode wamukinga we. Do. Yasaze yabaye nka kaboyi yamaze gushyira muri mwabiri. Ahita atangira gusinda nk'abacengezi. Chama. Lord, what's your 20? I told you to get back on the floor. We have a situation here. Lord! Rode wamukinga we. Nyajano hamagara Rode aramubura. Rode tubonye ibibaye. Kumbe twigarukire hano. Pobwe yaramukurikiye gake bucece ariko manageri manager ari kujyahe. Aramukurikiye.
yaje amagana Lodi twabonye ibyamubayeho ni ka kagabo k'agashinwa kari kambaye uturinete gerano yaje kuri iki cyombo yumva aho kivugira yumva kiri mu ikarito manager turi mu masaha y'ijoro lockdown ntabwo iratangira ariko harabura gatoya ngo itangire kuri hano byari kanze to ipantaro yamwishe imukataguramo ibice neza cyane irangije iraza imushyira mu ikarito oya No, you were the oya best goddamn reacher manager this place has. It's you, Peter B. Peter B. Umukobwa yavuye arebe mwana wese wa musore oya uriya ntabwo ari wiriya ni maneke ni bya bibumbano bambika imyenda bagiye kuyigurisha. People get a little crazy around Monday Madness. Iyi Monday Madness yasashije abantu ejo bazalonshinga ipantaro nshyashya icyo batazi ipantaro bashaka kuronshinga. Se bite byawe ni ikihe kibazo muko nyine abarangira iduka ricuruza imyenda mw'iyi minsi muzamenye ko ushobora kugura imyenda ahantu utazi ugasanga bikobereye nka gutya. Duhamagare polisi oya Highly advised against that course of action. ibyo bintu binyuranye n'amategeko dukorera hano mu kazi. You know, maybe you're right. Uzi n'ikindi bibi harya niko bakwiza I tell you what. ibi tugira icyo I tubikoraho. will call Harold. Reka nkubwire mpamagare Harold the boss Advise on the best course of action. Okay? kubw'inyungu z'ipantaro ejo tuzashyira hanze cyamunara cy'imyenda kizaba. Great. Cyiza cyane uyu mugabo akunda akazi koko. Ngwino hano pako kubisa ikintu mu mutwe utaza kujyana n'utugambo muko utaza no kujyana utugambo. Iyi filime witonze. Lockdown deactivated. Bafunguye gutya hari uwinjiye wa mukobwa uje gushutinga publicity yahise yinjira ni Slay Queen skill media do ni Slay Queen kaje gushutinga advert nicyo katazi kaje gushutingiramo advert cyase publicity hari ibibazo byinshi. My God. Mwana yanjye Like totally excited I could just die. Bega ukuntu nayagaye nje ndumva nanapfa mpfuye ntari bikaje kayagaye hakuno gaturagurika nk'injugu. Phones down. Phones down. Telefone zanyu hasi ntabwo byemewe. Everything better be ready or Harold will roast. Ibintu byose bitunganye cyangwa se Harold the boss azagukwema ingoto wamuginga. So what's the game plan? Ahubwo I turabigenza start with the floor and take her through the jeans ecosystem. Ndakeka tujye kubanza tujye gufata ziriya jeans zo muri ecosystem. We Vayon That's with that Craig. Me? bari barimo kumbaza kurabwa njyewe kweri bakwiriye kumumbaza uri aho wasamye ari we bagomba kubikubaza. Absolutely 100%. Ijana ku ijana ndakumva neza cyane. Have you on board with us, Barb? So glad. Oh my God. Are those the super shapers? Yes, they certainly are. Mana yanjye ni ya pantaro. My whole entire life. Iyi pantaro nari nyitegereje ubuzima bwanjye bwose natwe twari tugiye. You're the woman of the hour. Si we mugore w'iyi saa se shaka tugiye gushuti. Thinking. Give us your vision. Tubwire uko iyi pantaro uri kuyibona. Tubwire turebe ni Slay Queen. Love everything but these. Je nakunze ibintu byose ariko iyi pantaro. These I want. Niyo nshaka muyizanire. Absolutely. Iyi pantaro wayimuzanira cyane nayimuzanira. Wambara kanga nambara zero. I certainly do. Uri kubyumva ndi kubyumva kabisa. I have to go get those myself. Reka nje no kuyizanira ku giti cyanjye mabuja. Get them. Kintu yizane nyine. Ntabwo ubona ko mustari kazi yageze hano ariko nawe ntukagorane. We're going live in 10 minutes. Turajya live mu minota 10. Agiye kujya live kuri YouTube abanza batwikire byose nkakuruje kumbuka vuga ngo umuntu tumutwikire iki. Let's stake your eye hug. Kuri wa kabiri tujya duhurira Kicukiro Antonove kuri wa kabiri uzi umuzigo ngiye kubatamo. Injira n'ubuntu mu minsi iri imbere nzabishyira ko. Reka nze ndabashyiramo trailer mu kanya ninjya gusoza movie. Y'umuzigo ku wa kabiri turi burebe. Biranye neza. Yego. How about you and your crew some awesome CCC promo gear? Ariko we na crew yawe mwaretse tukaba promotion kuri ino ku myenda yose dukora hano ya CCC. Ultra exclusive. Promotion tukabanyiriza mwebwe tukabagabanyiriza cyane byaba ari sawa. Byaba ari sawa. Hakuno do. Kwereka. Pantaro. Kiza gutya ipantaro yikura ku mugozi.
kuri clip yifashe ikivanaho. Yaje hano gushaka ipantaro bamutumye. Ciao. Baba kinga bose yatumye nta numwe yagarutse. Kumbe hakuno ipantaro bazimanitse nizo bagiye gushutingiraho. My mojo. Cyenangiye Will we kuyakanga. lose my mojo? So let's just shoot this thing. Ipantaro zihagaze imbere. Uri kuzibona? Ewan. Ready? Muriteguye? Slay Queen. Hakuno ngo yavuye kuzana ipantaro icyo atazi abatangira akazi banagatangiye ahubwo. Yavuye. Guys. Yemwe basore muri aho rata. To the CCC's brand spanking. Murakaza neza muri CCC brand spanking hakuno. Ni iduka ricuruza imyenda. Iduka ricuruza imyenda. Ever been Peyton Jewelsing to lose those 5 extra pounds? That's just like not possible to cut back. Ubu Slay Queen babuvuga amafuti nta kintu kizima bo buvuga. Of Mickey D's. Wajano. Ayi Rwanda ayishi nkindi. These are totally for you. The Super Shapers. Izi panaro za Super Shapers. Ziriya S ebyiri nicyo zihagarariye. Super Shapers. Odd of the century without them. I'm buying an entire box. Genda guri karito yose. They're fair trade. Bari kuyigurisha make. And 120. Kandi noneho ipantaro itangira kuzamuka imufata gutya. Cyabaye panaro. Munigana ifuro hakuno bari gushutinga babireba. Panaro kubanya ingoto. Kubanya ingoto iramwica. Bose bareba. Karabaye. Hey! Super Shapers. Irangije ipantaro irahaguruka. Ipantaro irahaguruka do. Rukarara hanga. Bose babireba. Mwese muriteguye? Bisa nkaho ibintu byose bavugaga ipantaro yabaga ibumva do. Belong, believe, and become. Uko byagenze abo yahitanye bose bakakwereka wari umunsi umwe. Cyawe dore ipantaro. Ipantaro yabazengurutsemo ibakoramo akazi shawo. Ipantaro ko mbona se hari umuntu nshaka kuyihamo gift. Wanyimye amahoro. Umuntu wanyimye amahoro yumvaga yambanaho. Umuntu kwima yakwica. For sure, umuntu kwima yakwica. Yageze hano kujyano ngo ni pantaro do. Yavuye kuzana ipantaro yasanze izo basize hano muri showroom do. Ipantaro iri kunywa amaraso ya Gasani. Areba abo yasize hano bose ipantaro yabakozemo akazi do. Ipantaro inywa amaraso. Uyu rugi gake gake bucece mu gace. Nawe ari wowe. Ahita cyo yirukanga igitaraganya ipantaro yamwumva ariko nta kintu numvishije. Shano muri office. We sent you last month. And what are you doing here? You're supposed to be gukora ikintu ndi wakabaye uri kuri floor hasi. Ntago. Speak up. Vuga ariko ibyo uvuga. Ipantaro. Ipantaro mbwe hari ukuntu ubundi uba waburi inkuru uri busoba ukabura ikintu usobanura nyine. Talent Peyton needs these, not me. Uri kuvuga se ziriya pantaro ntago ari yazikoze genda ubibwire. Fashe. Ipantaro jugunya hanze. Iyi brand y'ipantaro. Buretse. Kureba hano kuri kamera do. Ipantaro. Do you actually think you have a shot at being regional manager? Ese koko utambeshye ushaka kuba regional manager wa hano? Dream on. Shakomeza urote nakubwira iki? You're nothing but a pathetic little store manager. We ntacyo uri cyo usibye kuba ikigo kimanaginga kuri stock ntacyo. But you'll always be. Icyo ni nacyo zawururikiye umukobwa bisa ngo bafitanye beef bari gushwanira umwanya mu kazi. Umusore we yifite ibibazo bye. Hano twasoje. Uzi nicyo musubiza? Yes. Twasoje. Yes, indeed. Cyane pe. Twasoje. Send a boy in to do a woman's job. Kohereza umugabo kujya gukora akazi k'abakora ariko nkawe waje hano. Namunereye babyita ku sorry. Yaramukati. Kaboy ni ujye umbwira izo sirenge. Sohoka ryo aterura ipantaro. Atazi uko yahageze, atahazanye. Cyagwe! Ko yakajyanye ipantaro ko yakaziteruye. Umva urusaku.
gikora amaraso mu nkweto tayari. Ubundi kijya kwica umuntu kimukuramo inkweto. Nta muntu ujya upfa yambaye inkweto. Nunakora accident ukabona wambaye inkweto uzavuga uti singipfuye wana. Ntaho nkigiye. Peacemaker ntaho nkigiye kabisa. Hebe. So byarabaye. So byarabaye. Pantaro hano. Hari uri kumva indirimbo z'Abahinde uri kwibyinira hano. Wa mugore twabonye ukora mu ruganda nawe yishyiraho uturirimbo tw'Abahinde ngo yikundire. Z'Abahinde tayari ya AC amaze kujyamo amaraso mu bice byombi bine. Kumbe Pantaro do cyewe tukuniza kanibyiniro Gahinde kabanzi kanabatamika n'abakaraga. Cyewe fata dance wowe fata dance. Gusa kamera iri hano iri kuri codinga. Iyi filime kamera iri hano iri kuri codinga. Hagiyemo alarm hano. Break time. Cyegiye cy'akaruhuko hano. Umukobwa catabonye ipantaro. Tabonye ipantaro. Ipantaro iri kwibyinisha. Ipantaro yagize gutya kureba hano. Yarebye ikimaneke kiri hano. Ikimaneke kiri hano. Ipantaro ifite ubwenge we. Iyi pantaro ifite ubwenge. Ibaze ko hari abantu ndi kubona iyi pantaro irusha ubwenge. Useka bo nkuvuge cyamfushe. Maneke yagize gutya ikora mu maraso. Yitera sidija mu gahanga. Yitera sindira mu gahanga bivuze ngo iyi pantaro ubundi ibi bintu bikorwa n'Abahinda kenshi. Iyi pantaro kandi twabonye ikunda kubyina ibihinde. Yewe kobwa yaje hano. Mwibuka uyu mukobwa yari yahwereye agikanguka yaje hano. Yagarutse muri store, muri shop, muri showroom. Aho bambikira ibimanike bereka abantu ariko bagiye bakora maneke zinabyibushye zingana nka mikorojeni. Muzika abantu bose muzajya mudushuki ubu nkanjye muzi ingana ne ku buryo mukora maneke zingana kuri. Mukora maneke ndende nkagiye mukora na maneke ngufi. Mwamubona ngiye na Kenisoro na Timini. Twahaha imyenda ireshye ingana niya DJ Pius koko. Kibabaje manika bari zimwe awe. Umukobwa yaje hano toye kamera abona ukuntu ibintu byose byagenze biramucanga. Byaramucanze. Ari we wakora iki? Tubwizanye ukuri turi kuganira ari we wakora iki? Umbe hano kobwa break time nicyo gihe cyo kuruka kugeza uriya mukobwa aruri mabyina akazi kigagahinde. Yaje hano muri break room yiwe ukuntu umuntu bafite icyumba agomba kuruhukiramo. We Kigali we ntuzongere mwiyame. Okay. Okay. You didn't kill me or anything. I need to watch this. Ukeneye kureba ibi ngibi. Jean amwereka ya video kamera ya recording gato. Rebye ibintu byabaye burya ipantaro yafashe umuntu ikamuniga. Yesu Kristo yari ikanze. Ipantaro yagubanyije ijosi. Yamugubanyije. Peyton Jules would have an hour, right? Yavuze ngo Peyton Jules asigaranye isaha imwe. Sibyo? Uzi n'ikindi? Ngwino nkwereka iki? Ngwino tuve muri inzu bigishoboka. Ngwino tuve muri inzu bigishoboka. Lockdown activated. Ahitaje lockdown batarasoka. Inzugi zigiye kwifunga. Inzugi zigiye kwibana. Tayari inzugi zaribanye. Bivuze ngo nta ginzu bayivamo. Abari muri inzu bose bapfuye icyonzi cyasigayemo nka babiri tu. Nimba atari naba babiri na wa musoro umwe. Inzu yikubise muri total lockdown.
filime witonze sinzi haya haya This is Shruti, come in. This is Shruti. This is Shruti, come in. Shruti n'umukobwa Ibi 20. Shruti bimeze bite Craig we yego I'm at the back door. You? Genda ku rugi rw'inyuma uri he genda muri office yanjye What? iki What is it? Spit it out. I don't know. dutatane se sinzi mwana yatangiye kwibuka kobwa yatangiye kwibuka ukuntu ibintu byose byatangiriye mu kinga ubundi wasanga ari nayo wisha abantu ko yanyiginze ngo dusibanganye ibimenyetso nkabona nta kintu bimutwe wasanga ari wisha abantu mwana hari ikindi gitekerezo ufite cy'ahantu tugiye kujya cyangwa sinzi filime witonze gake gake bucica ubundi icyo cyiza cyane filime ni ukujya tuzisobanura undiscipline kameme ni twebwe mwana mwebwe bande Shruti na Libby dufunguriye mwana dufungurire ya irubafunguriye yarabyanze I was wondering what happened. kobwa nayo yinjira atabishaka kiriya ni igiki They killed everyone in the store. ikintu kisha abantu bose bari bari muri store ni igiki I don't know what that was. kiye ntabwo nzi ngo ni igiki umenya turi kubona ibidahari mwana Hallucination. mass hallucination si Kigali we Libby, please don't touch Libby that. ariko se mwana wikora ngwino hano urebe rata Someone out there. hari undi muntu uri hariya kuki hariya hari undi muntu uhari mbona puberi hari uri kwikurura ni kuri kamera puberi hari uri kwikurura I'm not going anywhere. That tujye kureba thing mwana is still up. reka nta hantu najya kiriya kintu kiracyari buriya rero abazungu sinzi ukuntu bateye When you go out there and you're dead. menye neza ko abantu bose bameze neza sohoka nyine upfe sohoka upfe You were out there, ariko n'ubundi wari uhari and you're not dead. kandi ntabwo wapfuye hari ubwo wapfuye umukobwa asa n'abahindekazi reba hano There. reba hano muri video ipantaro yigeze kumuza inyuma iraza irabyina ari kumva imiziki y'abahindi iranabyina ariko nta kintu yamutwaye nta kintu yamutwaye You're singing Hamara India. wari uri kuririmba ikiririmbo cyo mu buhinde muri Hamara sibyo Okay, so Okay. I like to listen to Bollywood music nyine nkunda kumva indirimbo za Bollywood z'abahinde once in a while. Is that a crime? none sibyo ni icyaha kandi kuba nikundira imiziki hakuno Phone, Shruti. ntiza telefone yawe Shruti Your phone. ntiza telefone yawe nkwereke Shruti ntiza telefone yawe turebe ntiza nkwereke utuntu dukora tije telefone shyizeho imiziki hano acuranga indirimbo y'igihinde reba hariya mwana hari uwavuyeyo do ya pantaro yaje yambaye maneke yaje yambaye maneke zibyinisha maneke bivuze ngo iyi pantaro ikunda igihinde yumva igihinde kuko ahantu hose hari ijambo ry'igihinde iyi pantaro ihita ihakwamira ihita isitakinga bari kubirebera kuri kamera bari kuri kamu yewe yewe iza kuri kamera tuyisizeho na sindiru It's a bindi. iriya ni bindi we Hear me. bivuze ngo iri I kunywa understand. irumva iyi pantaro irumva You can communicate with that thing. ntabwo mwavugana n'icyo kintu mwana wapi tangira gukomanga aho bari ha kira gutya curanga mu kindi cyumba dore panado Okay, okay so we know two things. ubu tumaze kumenya ibintu bibiri It loves Bollywood music. ikunda ibiririmbo byo mu buhinde It has a bindi on its forehead. kandi ifite na bindi mu gahanga iriya sidija iri mu gahanga ni akantu abahindekazi bishyira mu gahanga Speak Indian, right? harya uvuga igihinde mwana cyangwa There are over like 130 different languages. we hari indimi zisaga iry'itatu mu buhinde urumva namenya ari uruhe rurimi ivuga basi vuga rumwe muri zo Yeah, okay Hindi. reka mvuga igihinde ntari bihinde cyangwa iki urudu Wants. What? reka tukibaze ngo irashaka ikiriya pantaro ubundi Obviously wants something. byanze kunze hari ikintu iriya pantaro ishaka If give it ushobora kukihereza once, it'll stop. ikarekeraho ikareka kwica abantu
reba आप कौन yewe हो? आपको क्या चाहिए? uyaje anavuga igihinde ipantaro iramureba ariko Wait, uretse oh. igihe mwana ipantaro yaragiye iragaruka ivuye kuzana akaboko hano akaboko k'umuntu do hari umuntu yigeze guca akaganza kari It's Hindi. iri kwandika igihinde we it's a hindi ni igihinde yatangiye kwandika ngo Kerat Kirat? Kerat What's Kirat? Kerat ni Whose biki name? ni izina ry'umukobwa ni izina ry'umukobwa nk'uko wakumva ngo Mukamana cyangwa ukumva ngo ibiki bivuze ngo ipantariza ubwenge sasa ipantaro ubundi biti Me. yaranditse ngo Kerat njyewe Who's Kirat? Kerat ninde How should I know? nabibwirwa Look up n'iki your employee records. reba mu bakozi mwakoresheje Employees. We don't twe have nta bakozi tugira wana twese tugira abaye bakozi lines of subcontractors. We don't niba have... abantu b'abanyakiraka twe nta bakozi tugira ngo twakwandika Works. ni abanyakiraka Well- baragukorera ukabishyura bagataha Then, how can you know if you're employing fair trade workers and that they aren't working in sweatshops? none se ni gute ko mwavuze ko mukoresha abakozi neza mukabishyura neza iyo mugiye No, the- kubarangurira there gute mutaba is organic. mudafite lisite y'abakozi batanakoresha ifumbire Okay, varuganda see, kigali that's just a line. What are you gonna... niko ibintu bimeze uzaba ubimenya nawe oya yanaku What we can do and what we do know is we uzi can... ikintu tugiye gukora nonaha Everything back about those genes, we know exactly which genetically... nta kintu reka tutahinduye nako twaranabeshye ab'imbuto ab'ifumbire What seed they're grown from. GMO. byose twarabikoresheje mukoresha ifumbire You're using GMOs? mukoresha ifumbire GMOs You can make a pair of jeans for $5 and sell them for gams organic n'ibiki organic matters ibintu nk'ibyo $150. none se ukeka ko ari gute barangurira umuntu ku madolari ry'itanu bakagurisha na kijana 50 bakagurisha ku ry'itanu Kirat? Kerat umukobwa yaje hano arongera arayihamagara to iri kwandikisha urutoki rw'umuntu iri kurukuba cyane ku buryo rusigaho amaraso bikiyandika nanditse sasa uko yakanditse nibuka ukuntu filime yatangiye simubyibuka twatangiye hari umwana w'umukobwa wari uri gusoroma ipamba yari ari hano maneke yatangiye kubatera inkuru yatangiye kubabwira story iri kwandika hakuno iri gushwaratura sinababwiye gutora ipamba amagambo sinababwiye ko nta filime mbi nzabazanira ibyo bintu mwarabyibagiwe ikibazo namwe murifata mukageranya n'inzanga cyangwa inzavumba bariya abana bagira bafashe ibyatsi ngo batayagwamo nibo mungereranya nabo ubonye ari utumaze iminsi tunjomba intoki ngo gaheza se wari umunsi umwe umukobwa yari avuye gutora ipamba aza hakuno senya ipamba mwibuka ngo iri pamba ritunganyirizwa mu Buhinde imashini hano imashini ifata igishura cyiwe cyawe yaguye mu mashini sya imashini yaramuseye gasani hey imashini yakamuseye amaraso ye yagiye mu ipamba bivuze ngo iri pamba niryo bakoze miriya myenda yabateye story yose nuko yapfuye dead nuko yapfuye. How old were you when you died, Kira? Karen, upfa ufite imyaka ingahe? Tika kuno afite imyaka 13 yari akiri umwana muto cyane pe mu buryo bwose bushoboka yari afite imyaka 13 yari akiri umwana mutoya. Sasa kucyagaruka called child labor for nothing, right? ibyo bintu nago babyita gukoresha abana batarageza imyaka harya manager we. Hold on now. The CCC has strict ethical standards as far as tugira amategeko tugenderaho. Said you can't trace back who works for you. Kandi warubwiye ngo ntabwo ujye ugira abakozi ahantu mubandika ngo ibiki byose siko mwari mumbi. You guys were supposed to be the good guys. Nari nzi ko muri abana beza sibyo. I came here to do good. Je naje hano ngo nkora ikintu kiza. half price clothes. Tunakugabanyiriza imyenda shawi kwibaraguza gutyo tujye tuguhera ku giciro kimwe cya kabiri. Tugomba gufasha uyu mwana w'umukobwa. Kelan
bagiye kumufasha. किरत Kerat, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? Justice? shaka iki? Justice? Shaka ubutabera. Kerat. Munshakira ubutabera, justice for Kerat. Munshakira ubutabera nimba atari ibyo ntibikunda. Hey! Ipantaro yabaye ipantaro. Kize gutya. Kandi mwibuke mu gitondo nibwo bagomba kuronshinga ipantaro nshyashya ku isoko bakayicuruza. Abantu bayagariye bayipostinze ahantu hose, ipantaro yabaye ipantaro. Kumva icyo batazi ipantaro. Ipantaro iri hano si ipantaro, ni gaheza. Hey! Si ipantaro ni gaheza. Kirat. Kerat, We tell the world your story. ese turamutse tubwiye isi yose inkuru yawe, Will you stop killing? warekeraho kwica abantu cyangwa? Vuze mu cyongereza, vuze ngo iki? Kerat nta nubwo yari yarize n'inkandagira bitabo. नहीं जाए क्या तुम ये चाहते हो? Baze ko nagize 13 mfite AE. Baza ngo mubiki. Cyawe, kumbe cyacu ko ni Craig cyavayo, wa extinguisher. Gitera Kerat, gitera yamaneka ipantaro ihiticaho. Ipantaro yahise ivamo icaho. Kigoryiwe nari mufite. You just made her mad again. None urongera murakaje mumbabarire. Get the memo, or are we talking about a pair of killer pants here? Ese turi kuganira ku ipantaro iri kwica abantu hano cyangwa? Ipantaro yahise icaho. You knew it Hano was niba rifite na gahunda yo kubizera ntibiba bigikunze. about it. You knew if you hadn't hidden that girl's death and if you let Iyo mutaza guhisha urupfu rw'uriya mwana w'umukobwa, call the police and they're all still ukareka tugahamagara polisi, buriya abandi bari kuba bakiri bazima. Insubordination, right there. We, ibyo babita God insubordination. Waba usuzuguye Imana. Ikigoryi. Polisi tuyihamagara mu biki? Sakuza uko ushaka. Cyakazi nkavuye. N'ubundi ndakwiruka. Birahagije namwe murekeraho. Murekeraho mugabanya karindi n'akajagari. More pairs of those jeans are there? Ubundi mwakoze amapantaro angahe ya buriya bwoko? 175. 175 nizo pantaro twakoze. Kuki? What? Bivuze ngo ubwo hari amapantaro 175 ameze kuriye. Iki. More of them are alive. Wasanga ari amapantaro yose nayo ameze nk'iyi. Nayo ari alive. Mana yanjye. Iratuze ipantaro. Ipantaro iratuze gihita gikwepa kandi nicyo kiba kizambije ibintu. Dore ibibazo byabaye ibibazo rero. Dore ibibazo ngo birajya byabibazo. Mwana uzi ikindi. Tubanze tumenye neza ko izindi pantaro zo tari nzima. Umbedo. Hey! Indi pantaro nayo iramanutse. Zose bivuze ko izi pantaro uko ari 175 ni ipantaro nzima kandi zose zikeneye kunywa amaraso. Zose zinywa amaraso. Mana yanjye. Ubwo bivuze ngo uwajya kuyigura uwo ari we wese, ipeyaz bagombaga kuronshinga mu gitondo. Bivuze ngo wajya kuyigura uwo ari we wese yakwisanga gusa ipantaro imeze uko. Hey! Kanicare mbasobanurire filime mwe muhumure. Izi minsi nshaka kubakaraga movie ukarya show bihoraho. Bajano. Baje bakurikiye amaraso do. Kirano mu mapantaro ahantu amapantaro ari. Ipantaro indi iramanuka do. Cyawe amanuka indi pantaro. Bose babireba. Bivuze ngo uyu ni Kerat, wa mwana w'umukobwa tuganiriye inkuru yiwe. Byamugendekeye. Amaraso yaguye mu ipamba, dore aho zarunze imirambo myinshi koko. Amaraso yaguye mu ipamba, iryo pamba barikoramo zino pantaro. Bivuze ngo ari kubazironda. Urupfu rwe rwagiye gutyo gusa ntibigeze babaza ngo byagenze bite byarangiye uko. Nawe rero ari gushaka kwihoreraho. Hey! Kumuriro wakavuyo mubonye ipantaro durebe filime do. Kumuriro wakagiye. Dore ipantaro do. Mana y'isi n'ijuru. Batara
atarasohoka yarabakingiranye. Craig bimeze bite? Natekerezaga I'm gonna need you to hand over that camera. nkeneye ko mu mpereza iyo kamera yafashe ibimenyetso byose. Umva ikigoryi. Can't have that story floating out there. I'm sure you ntabwo understand. natuma iyo nkuru ijya hanze kandi ndakeka muri kunyuma. Wapi ntabwo byashoboka. You and your bunch of CCC hypocrites are going. We na biriya bigoryi by'ibibosi byawe n'iki gikampani cya CCC murajya hasi. Murajya hasi. Shruti, I didn't know you cared. Ese Shruti About sinari nzi kutabyitaho byose mwana ubwo akaba byitaho. be a first for you. How does that feel? Urumva bimeze bite? To make it right. Si wowe wavuze ngo uzakora ibintu byose kugira ngo buri kintu kibe kimeze neza muri iyi kampani ngo ntacyo utakora. When that door is going to burst, it's vuba cyane ruriya rugi rugiye kumeneka. you or the camera. ubwo rero murahitamo mwebwe cyangwa kamera. Ni amahitamo yanyu. Ni amahitamo yanyu. Suye inyuma ipantaro ziri kumena urugi umva do. What you want? Ni kamera washakaga? Come and get it. Ngava yitore turebe icyo bizakumarira. Vayo yitore se. Basubiye inyuma uyaza gutora kamera. Uza gutora kamera hano. Just give me the camera, we can all go home. Je mumereze kamera twese twitahire. Twigire nkaho ibi bitabaye wana byanarangiye. Nanda bongeza umushahara rega njyewe ndi umwana mwiza. Ikigoryi abantu bari gupfa ngo kirabongeza umushahara mujye munyumvira amayibobo. Cyaze sha. Bakire saba. Abakire ntago muri abantu. Abakire muri kureba iyi filime mube mubizi ko ntavuga rumwe namwe. Impamvu ni umururumba n'ubukene babunzengurukamo. Ni ubukene n'umururumba babimvugisha. Craig Shruti. Shigurcha. Shigufata kamera. Come in. Shruti. Shruti ngwino ariko gerage. Iragire Shruti. Okay, Craig. Sawa. You win. Sawa uratsinze ntaribi. Turebe icyo bizakumarira. Sigiriya kamera ngagenda uje kuyifata. Genda uje kuyifata nyine. Kigabo. Cyawe! Cyamukubise umukasi mu mutima nimba ari umukasi. Nimba ari iki? Kigabo kiramwica ntago gishaka ko iribanga rya kampani rijya hanze. Kirashaka umwanya w'uwo manager hasi hejuru. Ibaze kwica umuntu ngo kugira ngo ukunde we manager. Ibitambo bitangwa hano hanze. Aha. Kaboy we yarambwiye ngo hari naho yagiye bamwaka ruswa ishingiye ku kiniki. Nawe se Kabo warabyeme cyane warabyanze ngo nge nzi kuvuga aho yankomeje. Ndeba iyo ndangare kumbi kurera nta kadirimo. Agiye usenga Imana ngo uturwe hasi wa mbobo we none ngo ntago cyane. Aha. Anisane filime. To. Kigabo cyaciye umukobwa arakibona. Ipantaro irakurikira. Murayibonye? Kobwa yarabibonye. Cyawe kira kigabo kiramufata zana ibyo zana iyo kadi. Zana iyo karita iri amashusho. Ntago watwangiriza ipantaro yacu twari tugiye kuronshingerega wapi ntago byakunda nibivamo. Akuriya n'umwenda gusa mwana abantu bari uriya n'umwenda gusa. Reba. Reba. Umwenda utangiza ibidukikije ecosystem. Kera tuwe ubutabera rata. Hey. Tangiye guhamagara ipantaro muvi bahise Slacks. Slacks nimba bisobanuye iki simbizi. Cyaramunize cyaramujwigirije nimba apfuye nimba hwereye sinzi. Kumbi beredo ipantaro zaziye rimwe. Ha. Yavuze ati kera atiwe ngwino ufata ubutabera ipantaro zaziye rimwe zigeze nko muri zingahe nka veni zizira rimwe ziza zerekeza imbere y'ikigabo. Zabonye nta keza k'iki kigabo n'ubundi nta keza kacyo
byose kimwe kamwe mbaya zavuyeyo. Kigabira gicanga cya Craig Pako ipantaro taboki kiki ipantaro ihondagura umuntu n'izindi zose zivayo zimwirambika hejuru zimujya hejuru zimunywa amaraso to hey zamunyweye amaraso ntako zitagize. Zifiteho na S-mark to zamunyweye amaraso zimuvanaho n'uruhuto hasigaye agahanga. Yewe jata we gahanga na jihiki to nuko zamusize zirangije jicaho kama komando umukobwa hano arabizi yiryamishije nawe ziramutse zimubonye icyonzi cyo zamusoroma mu magara. Iyanyuma icara yibona igenda n'agataye kameze nk'akimbwa yurira urugi. Yibonye ipantaro irenga umukobwa arakanguka. Undi zamuvanyeho uruhudo hasigaye utuntu tw'udufupa tw'inguruguru. Hasigaye umuntu umwe. Ishopu yari yuzuye abantu hasigayemo umuntu umwe. Iyi filime gake bucece mu gace. Ipantaro bakozemo akazi iri pose ituje yicecekeye. Ricaho kobwa yageze gutya bigeze mu masaha ya mu gitondo burimo buracya sasa amazi kira saa 2 sotsa ryo yirukanka ari gusoka ipantaro ikakubona nawe sotsa ryo shano cana amatara bwakeye tayari. Hey umva urusaku rw'abantu baje kugura ipantaro sasa tayari. Mbundi filime nibwo itangiye kuryoha. Rebye ipantaro arayireba areba ipantaro nabizi ko ari umuzimu wa kera turimo hano arayireba neza yitonze yayije imbere. Kerat imurya sinzi ndakwinginze ntubikore ntiwica abantu Kerat. Aba bantu nta kintu kibi bagukoreye Kerat we. Ndakwiyamye we yanze kumwica yiza imbere. Kerat ntabwo uri kunyumva ariko ibi ntabwo ari byo Kerat we jya. Ibi ntabwo ari ubutabera uri gushaka. Tayari inzugi zirifungura lockdown deactivated. Bivuze ngo abantu bari babizi ko ipantaro irajya ku isoko uyu munsi bari bakoze payers 170. Dore ipantaro ngo zirahita zijya ku murongo neza. Uyaza gufunga hano atagira uwinjira ngo agure ipantaro Kerat yafunze to ipantaro zita zijyana ku murongo neza zitonze ariko uriteguye cyangwa hakuno yaje gusunika hano ntabwo ashaka ko binjira ngo bazigure. Bamusunitse barya kubita umutwe hasi kuri kwikaro kurameneka. Dore ipantaro do hey Nyagasani dore ipantaro. Aba bari gusiganwa baza kugura ipantaro ntibazi ko ipantaro ishaka kubakoramo akazi. Umwana yaravuze ati gutya urupfu rwanjye rwagenda gutyo gusa nkeneye kwihorera nanjye mu buryo bwose. Do amaraso bivuze ngo ipantaro zabakozemo akazi abaje bizanye. Kakana k'imyaka 13 nakodo ka Kerat yabaronga iri kwicizani yarangiza ikazi kanakora isuku. Sasa mbwira ukuntu wajya gusohana muri leta ngo ipantaro niyo yisha abantu. Umukobwa yararebye
kadi aracyayifite mu ntoki. Iri bimenyetso byibura byagaragaza ko ipantaro atari ipantaro nziza, baba ari n'abayirimbura bakayirimbura byibura. Barakwereka byageze kuri wa mbere w'ubusazi, amaraso yamenetse ni menshi. Ipantaro ntabwo itagize do, none irabiciye itiza no kuhatorosha neza yitonze bikanarangira. Abantu mugenda mubukira ibyo mutazi, mutegereze mu minsi iri imbere nzababwira iduka ricuruza ibyangwe abariho muzajya muhahira. Ahandi hose naho nzi, filime yacu nuko igenze, bahitaga ngo iki, bahitaga Slacks. Tuhure mu kanya muzikurikira.